再来看斯洛伐克的总理费科，互人开枪攻击，经过抢救，即马一定会当开嘴讲话。官方表示讲，这桩案件凶手干那一个人，伊的动机就是因为不满顶个月总统大选由费科的民粹主义盟友佩拉格利尼来当选。即马欧洲各国是惊这桩案件会引起模仿的效应，所以大家是提高警觉。 互人伫正近的所在连开5枪，斯洛伐克总理费科捌传出有性命危险。伫经过超过5点钟的手术了后，虽然当开喙讲话，不过情况也是真严重，目前还搁伫加护病房治疗。I had the chance that I came in the right moment when he was able to speak with me a few sentences, but the situation is very critical and we have to give him a lot of energy and think and be positive. Okay, thank you very much. 斯洛伐克政府表示，这件枪击案是个人犯案，71岁嫌犯辛图拉互人控告谋杀未遂，伊无上有任何政党，也毋过捌参加反政府示威，都是为民相称反一条地无的人。下犯案都是因为不满顶个月总统大选由费科的盟友佩拉格利尼当选总统。Oproti tomu včerajšku vám viem potvrdiť, že tie dôvody, prečo išlo o politicky motivovaný pokus úkladnej vraždy, sú, ako to povedal sám podozrivý, mediálne informácie, ktorými 辛图拉的家后迄暗，原来互警方逮捕。警方指出，枪击案了后，已经加强监控网络的威胁，也加强化议会甲学校四周的安全。 Zase dôsledne preveril činnosť policajného zboru. Navýšili sme monitoring osôb a miest, kde by mohlo dôjsť nejakým potenciálnym hrozbám. Taktiež boli 不过，这件攻击恐惊引起模仿效应。欧洲议会选举初六要举行，波兰总理伫社群媒体表示，最近有受到真侪件暴力威胁。比利时有电台主持人公开呼吁枪杀总理。德国也有真侪个政治人物拄到攻击，互欧洲政治人物的安全出现阴影。公司新闻郑伟仁编译。